Irama ina ni omasia bakazoaya Yesu Keriso, faluka itazui ba wasiat kekal, ba uaba itafefu Yahobu. Fatola tatohuga ba tahonoga dada da ua manganda ita. So aya yaga Yesu Keriso ni folahemi sila mamalumala sagata fara. Omuso dada mamahande meno tolon da aga irega ovulon da aga banahiande berba ibu dada zo aya Yesu Keriso. Tolon da aga bafahan da aga faabele da rumah lima ena maurakan da aga fa muso dada banima aya iya. Badai zo aya Yesu Keriso maanda da iya. Amin. Irama ina ni omasia bakazo aya yaita Yesu Keriso. Sitobali erenuada bazimahande tehala moroi bazura 2 Korindo fazawalu ayati walu irugi felelima. Basi tobali tuho ni erenusida tehala moroi bazura 2 Korindo fazawalu ayati siwa imane. No sa aboto badadami ba ahahadada zoaya yaita Yesu Keriso vano ifa anumana ia berami. Hewa eno fahana khania ena fahana dan yakhmi baba anumanania anda. Irama ina ni omasia bakazoaya. So zanguma va osale tedo bergame elam banua ni hakeriso. Hewa ai sehi ba mondrongo bale atule molo tarumali lo balani. Satulania ya ia da osali tedo ba manai bergame ela keriso. Ber meno ibe game elania keriso. Anda ifa ita moroi baba angingi baba hore. Bera ba itehega ba omasinia. Anda ba ia bela ita baba ngaha kesita de agoda. Baba umbagi ba me ebanago. Tedo ba manoi ita baba mati. Irama ina ni omasia bakazoaya. Faulo za masugi babanua gorindo. Gange tula baba me ameela. Bago sali si deide ba Yerusalema. Si managay iwa bambanua tanda ba bago sali si deide moroi ba Roma ba Gorindo banola be. Tera moroi anda ifasugi kara Paulo ba omasilo balangi sino manehega mamee amee lambotonia donia ba faurinia ena eso bangorifi gosalinia. Itatana Paulo ba fombelega keriso zohagao ini ba samehi atedem banwa Gorindo ena ateroroga ba asambua baba umasi bago talua zamati bago sali lobai. Irama ina nyo masia bakazoaya hadia ni wa bolo dae tobali ber hana ba tabe egam elaga tabe menota tema hadia ni beeda si tobali am elada. Ia da botoda, inetada, faabelada, ohetada, si soheda, botundeheni faumasi, si notatema moroi khlobalangi. Basitola tabee, ba dalifusa sinangiani tolo. Irugi da tarmelobalangi, ba yang mutolo ita soaya. Manganda ita. Sawagalau soaya, no ebua dedeu, ba faumasi ke mafefu, meno obe emboto mama asambua babangorifi fefuniha bagulidane ande sino amaidola game ela sino auha ele manda sahagala dalo balangi batologa gai baba malua baba mee ame ela botoma inatema faurima asambua tobali sumangi lo balangi sahagala ama bada Yesus soaya maanda dae amin. Irama ina nyo masih bakazoaya bayolifu ita bawlay babo comment, babo subscribe, batabagi kagay banavada, ena ato niha za mondongo tarumali lubalangi. Fu irugi da ba wawai tafefu Yahob. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.